So many people have been asking me to check this one out, and I'm sorry that it took this long, but we are gonna check it out, inshallah. Let's go. Bismillah. Let me put it on the screen so you guys can see it, and then we are gonna check this one right here out. So many people have been checking out. This is a Shia Nasheed. Okay, so yeah, I still enjoy it. I still love it. So, oh, English or Urdu or English language. Okay, the UR I would assume means Urdu. Okay, let's go. Bismillah. I apologize to those people who have been requesting this non-stop, and it took me this long, but here we are. Okay. Okay, for these ones, I have to literally focus on the lyrics, okay? It's that incredible, so let's go. I'm gonna be focusing on the lyrics. Let's get it. I'm glad they have the English translation, though. I love that. I love that. And this is the Urdu. فقیر اومده در خونه فقیر رو که کسی نمیدونه و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه فقیر اومده در خونه فقیر رو که کسی نمیدونه یه تیکه نون سهم کریم یه تیکه نون سهم حسینه انفقوم ما تو بود اینم غذای زینبه خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین راضی خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین راضی علی جان سفره عشقو تو این خونه تو میندازی علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم سفره ما بدون شامه و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه یتیم اومده پر از درده مبادا دست خالی برگرده درسته که خالی سفره درسته که نونم نداریم تا سایه تو رو سر ماست چیزی تو خونه کم نداریم چیزی تو کم نداریم خدا مهرت رو تو قلبم شبیه آیه نازل کرد خدا با تو امام من برام نعمت رو کامل کرد برام نعمت رو کامل کرد علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی SubhanAllah. و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه اسیر اومده دلش خونه ولی گرسنه که نمیمونه اسیر اومده دلش خونه ولی گرسنه که نمیمونه خدا کنه که هیچ اسیری هیچ جایی بی قضا نمونه
خصوصا اون بچه یتیمی This is deep. که MashaAllah. میخوابه کنج ویرونه خدا کنه که هیچ اسیری هیچ جایی بی قضا نمونه خصوصا اون بچه یتیمی که میخوابه کنج ویرونه 3 ساله دختری مجروح 3 ساله دختری پیره 3 ساله دختری مجروح 3 ساله دختری پیره رو گونه‌اش جای یه پنجه رو دستاش جای زنجیره Allah. حسین جانم حسین جانم Whenever I listen to this type of Noha, I think it's called, it leaves me just feeling so much emotions and just, I don't know, it's just incredible. Especially this guy, like this Mahdi, what is it? What is his name? Yeah, I think Mahdi Rasuli. I don't know if I'm saying it right, but this guy is just incredible. Like his tone of voice and everything is just makes you feel the words, and I love it. I love it. Well, I hope you guys enjoyed this one, and yeah, I'm sorry that it took me this long to do this reaction, but there you have it. I hope you guys enjoy it.